to appreciate our pastor. Paona kitogo cha wakora. Before Saturday, we'll send you envelopes in advance. Whatever you feeling no watora abekere pastor, aseba asha you do it. Toko igmana na maata aliyo toko tabanga toimoke. Etoko imekali morioka within very few minutes because I understand very well nkoramure etoko kuchira gachinga sana. Igo pastor gochirache kelio wanja. Muna na ateba. Nobody is going to force anybody. Na bogo chana yo ligereria. Nkikagenda relete. Onya tubu atikenda ntoyo goita. Lakini I'm convinced beyond doubt that we will appreciate pastor. And if there is any church here at Warekende, kere beyond, yani geta netia mangana yebese na bomoko banga on Saturday. After 2 akore kuruaria, you will let us know. Egara kero pastor go chakogenda na bago piki bintemu na babere bago piki abande bakurumagega. I think we kirabu abana rwancha nkolere igo mbatebye nga wana boko murigere liga marole muna pastor nya onyamasebe. Donyo wocha mutua stiri na role nyamaseba. Ondeta iyo okomutanga bakorembere mupaka kitariki ekyo nande na arua iga kitariki ekyo nande ntabato kumutumia because nyambari is near here. Otherwise na mugania iga bintombira yakora some clarifications kakona gocha mugambi Elijah muma etobi yanga bagambi na barabu forums like this ones no ba otonyorera abana renge ko ariga ni gocha just in a minute or so auto that reporters the muna bakona ko receiving tebiga egere togendere anta kana bakari biya ya ko bekere ni sa Diamano molisi kana siribaga Mogenaro tutarira yakuru kwespon nyakundi igare IPC for the educator yonko mwariga nigocha chitaeka chibuche isano ngona wango tene nsema ande china igure ne chinyinge agara tote mangana abira atatu togenda ne mirobiriende wakiro boya more onye kole no mogoko kwani omosani onye kole no mogoko kwani omosani onye kole no mogoko no bosio bokworokia onye kole no mogoko Yesu. Sawa njenguru kotiso nalire common say tonsengere njono nyakundi omokwa ningonkora na IEBC ebintu bino nataka komeke bibe very clear so that nali abantu bandi mutasumbwa abagambi bekanga sasa ndaitote ya abantu baminto iga exercise ya IEBC niyo gyachagete from tarehe 17 nandike koera tarehe 7 nanda abantu baminto bagachuba ward especially mil location bantu muri kubwata kura tima the reason nereri enara abantu bandi nyaronge igoralia bakalendo robosi bwa mandasi bakamyoka kurweme chimene ibande IEBC teliko sera taite ko teirera abantu onye gutaka gocha ko seru aina mangana wache koli IEBC teliko sera abantu bande batanga to seru tumana ko bwate ekura kero ko bwata it is your right tafadhali it is your right eba ko tebaiga that umuntu abaraya babe niko bago chorwa n'abakenya abaya lakini abakenya abaya batabwadiki ekura talibo mwama na gutiga abantu bande babachoro borai egento nande ko batebineke iga onye kubwate kebande nande turabwate ekura IBC teli kuchikomenta matuko buna konya mukagerete buna ego ikarero buno koruga iga abantu mbale bande byabo birero korugalia buno koruga ikaniso eteregalia obwate ekura ogendene kebande kya onyomba nande gento kende abaigoli bali mu bwata abana omugoli agotuma ogotebi genda ochikoligie kebande kiane nje mugoli ndoliko mwake bande naye toko ekebande omwanoria ayobwatete ekura omonta agochire kebande bweka so that otiga abantu bali toko ekebande gagosire kebande kiao nintu gocha kubwatia egento kende bali bago transfer bakorwa nyabigege bakorwa sengereri bagocha nyangorora mwensi pima mbia bali motara transfer umogocha ne photocopy bake society alia
mo transfer mo change galia tindo jingia bantu motaka otigara sengereri asa tambe nande mwarenderwe getuo gali moko promote getuo kino galia egento kende abantu baito muna toko gendreiga torigererie gesoko kyo mugusi wone genga kie yabera ngongu sana onye muri kubwate kura astayo omugusi aracha komenda uchi so tafadhali kero muntu abwate kura igegwika 2022 na tarehe 9 abantu mubwate kura mwakero murayo uri mokoretiki motagete egento kende totige uchi kola bumiana uchi motunga nje na chorete abantu twenspitoje tobwate kura twende tochore omurayo tokoretiki totagete toigwananire egento kende to make very clear bantu mobasa kwenda bwo mugambi mochi kolige ebibande mogo charia bobisa no babwate ibande biralia akuna jojo na usumbo mugambi ocharia ocheke kebande kiago obwate kura abuna problem mwere toigwananire mbuya mole boli moigura magana iyo igombo ya mona tigamba kanili tukoligia bwate kura choro murayo romuya kura yako ndio sauti yako toigwananire asante mbuya wono mwabisa una mwaigure yego ekachitari kianda egente ina kirago konya ato konya gwa kabono tago tokonya ne kebande omwana ori obwate kebande na bwe kokuire kebande tari omoibori omwana one Mombasa kare Nairobi omwana omanyane na ro koire kebande agocha ne waiting card yae bagukora kurwa oyo tato kochire ebigoche cyo bisheito bacha konyora kurwa ntogo cha konyora ibaga ikana ende kabere tigang'ariga ni omugambi bwari bakwaningo agarachi gasokire gochiga mbuya naro lakini ende no are gago chaende ta changite igo na pastor na igwe na anko ando tini kwa naende lakini ende no ora anka ete mpaka tarehe 12 na ende ise kwa banga ya beire nchiragete no ora imiaka no ane 3 igo yo kuigwa mero rwembe tigantigere igo miyamuna sogo totegerera ne kwenderia chance eri twate bigwe vaccination eri igero amatuko 10 guchakira rero igo guchakira Jumatatu usemambi nje to cho bisiane nyato betiri sindani igo bari base to miriria twegwananire nyato betiri sindani to cha huduma sende gachoni pote asoko ni pote mugambi bakwanega tukone Thank you very much sana bakwani mbia muri mwezi kwa ina kobiro mugeni gamoro kiase meche yakwanwa igo na lengare na baira maiga na bagani riso batengia pia mana bagambi baito singe jo pastor chiraiga na ari gukora goteba nga chitari kitwate batoko be district mata ari 12 igo kitoko bororo Nyamasebe you will take center stage Nyamasebe as a church inu moja koira semene na sana bagani mbache bawa kwa pastor from Nyambaria I think pastor na mentake igo Nyamasebe ntogo chakaleta byabuso toche kwa buseraria that is obvious Nyamasebe ntoja kurusi bagani ya riama chana bose miriri bahacha ko morocherende ntware aso murisi alia mocho mubwatra nanera but pastor is ko commentary pastor Richard Nyaribari na Rabu district yeiga kwa wala na hiru directions and I think I'm now okay. Kwa wale ambao ni wageni, you have come to Nyamasebe district under Nyamira West Field, Nyamira Conference that is. Our district pastor, though he looks very young, I don't know whether it is in stature or what, but he's an ordained pastor. He's here with us. He's the one I'm talking about, who is going to exit from here. So I want to welcome him in a very special way to continue with the program, Pastor Richard. Even though he looks young, he's married to one wife. I think I'm not mad in putting it like that. Yeah, most of us here have got more than one, even though unseen. But Omurisianga buyore karaiga kwali umusangiririkano
naeta magegaria eriogiri achire buya bono magegaria matobeli nkorera iga ng'ambuya moigwete okay narorire mata arende siko korango igeri oginyorerire buya mono nasemerie ng'a nyasaye otosesenirie nande ase enchera ya bene otonyorere ribaga koba aiga rituko ria rero egatora chisababu ibere sababu eyemo Miriri Central nebwate launch yabo eye gokoreka immediately after okurandia Miriri Central mbaire ribaga aso gokore launch yabo asiritu kuria rero. Secondly, afternoon intobwate music extravaganza rawamura boling kinkireki, lakini wale ambao wametoka Nairobi najua wanaelewa vema tukisema music extravaganza. Sio mnafanya kila siku huko kwenu. Sasa tunataka hiyo spirit iambukise, muambukise hiyo spirit hapa. Leo. Haleluya. Amen. Igachukua ya chito twensi na otokoba mobaso. Rero nkoine kitorenga bakungu tenywa mete centro gobara bagoko asuko igota. Basaja mbaga tobokima abantu baga tobokima mbarabi. Abakungu. Egantarare gose tobanywa mete bosa. Gose mochieto asobokima na otoko pimera. Obuna togocha gopima nyamasebe ekarongwa akagendo kieke okwaeli nyamasebe ekarongwa ko kwaeli nini mokorageria abageni bonsi ba district engima na abana bali banyambali bagocha gocha abantu mbare banyanya chingo ko nga pastor chire transfer bakanyanya ne chimboli ayato ngakira kwairie sabato ayategerera oyo ko ngakira kwairie sabato no ribwe kana sukia so kwegena. Haleluya. Kama nilikugusa safari ya kiroho, wewe ndiwe nataka uje unisalimie mkono, unipe baraka, uniambie pastor enda hudumia wanafunzi vema. Lakini nane na wanda etemba manyinge bintu mbire na akora biro bibitasire ande ngotangasa maiso marore egente kemo enyora twakobeke ensemo murandi nacho muyigento keringe go change namba akabere ndaide montegerere buya sana namba akabere bachorimbo yobago korwe district baka next year nyare monyu wete mukyo koboko. Haleluya. Ego bali mga celebrating obachori buna pastor akogenda no yembono bakumetingi pastor akokora I'm here pako gwari wagorege ego bachori mbo yobago korwa oyo gocha twaena nire birandi abarandi banga baragori twaena nire birandi bana haraba chori mbokora thiki mboyo and I'm very clear about it. Na ne bano buyanya mbari na chiete ange na baba ko bolinga pastor ngara ku tigete na wanko matebinga tachasigete imo kanga tindi ko boli nyanumba has given me a lot of secrets for this district. Pastor Mongale has told me a lot about this district. Pastor Kianche the same. Pastor Mboga the same. Into abarandi na motogamba na ande nkoira na tore tuatebani. Igori ogo celebrating obachori afresh. There is no nomination. Miriri main. Meri na batigarite kobo murai na bari bonse bakora gendoki. Bachor. Getionko the same. Maroro kayore. Morisi maroro kayore.
ase kanisa ebwate chibese Nyamasebe district nya Nsengereri babwate account 1 point teneno tebe ngara imogo cha korusie 100,000 mokobeke sana inchiri chibengi mogo cha korusi mobeke sana inyora abantu babwate chibesa chinyinge bengi bakanire ngantori korusi besa bengi abantu momanya gotochangera bo besa bosinini momanya gototengana chimogo chikorusie bengi. I'm still the pastor of the district bako mchango airire nyagwoko ngara yone omochango ara ninche nkoroberi paka liririere abo kondi boli nga chibesa ne account togo chikorusi tobeke sani lero iga getiongo ngara iririani ore Nyamasebe ngara ye anali ore denena timba isa koigu gente kinga chibesa chirusi getiongo na Nyamasebe barabumba akarata gento kiege nande buna motari koru igotokwe bagira ntutwe kachiri tokoreteru lakini amangana yo korusi chibesa bengi ngamobeke sani iyo imekwisha katika jina la Yesu. Getiongo na Nyamasebe bari mokagerete ngakenda morusie bengi egente kigiakura aseriete ryango ya Yesu inyore mokoreta chibesa imorusi chiri chie bengi inyore mokoreta imokobagerwa ekara togocha kubaga milioni 10 ande mokagete nkorota ande we must get 10 million to answer the process goikera igo chitariki isane sabato nkagenda tore asoko iro morandi okorokumara Kinyamese district kaimoka ya kaimoka mara kiale sabade singara yanda tenena igo aya kwabeiro morandi onganya kurusengereri agenda burandi mangana nga nkomenya kanu musajo kare kurandi alia achana tenena na ayenta ito tebe kabaso musaja go koragendogi korandi mbarenga bagatebyo mukungu yinga agenda burandi haleluya wana inje nkogamba tenena igo sengereri daire kayore sengereri kwaya oyonde manyete ogali gose goli ngara yore kai goli agenda rairi ngara yo goli anda rairi ngara ina maroro tenena murayote yo na yo komokonya na akogokonya igombi yabora wana igwa ayabuno murai gento nkiye tokugamba naye ne kwaye ya green esabato chitariki isano sengereri church kwaya ninu mogo kobo murandi okorokumaraki paka Ogango district egari ne yaino mokorigia buna mogo ikogango mokonyora na maguru muchira maguru mokonyora nerori murigingariki nande mbale na kimogo iko lakini ekwaye ngima totokara ya Ogango injenero beiri nabalisi bane buna togo iko Ogango igo moso agari yaito na kitwero bereti onde bwensi otagete gokoba Pastor Malaki you register the name with the Daniel Nyagwok register the name there erinde tomanyanga na kitokori gari ngana tokonyora yabuchire torangerie pasi ya nyambaria ose ya tombe erinde toichore togenda lakini tokobo murandi ito insta mwanjire ngane ose nababetereri ige kwa yera tenene nga aso murandi yakoro ekwa yakayere insengereri agakoraki egotenene angana betereri kiamalita lakini naraita nchoki ngatiganda aratiga sengereri bono ekegene kiino go lairi and mobeke chi uniform chingia we will be very smart there
twewananire esabate gocha chitariki isano igo tobwate egento gekorokwa oborandi bore Chiputi egere Ethiopia bari momanyete egere Ethiopia korugoro iga ense yigere yege Islam by nature ekanisa yaito yege Adventista inja agende gasabe serikali ekayea libaga lyokwagacha enyagitari eyi yamanyire gokora the very best aso obokoreri eserikali yaramboire okoboko naki mwakorire buya ase obonyagitari nande twabaire libaga kora buya ase chisembe bono ekanisa yaboriwe eigore an international school and that international school ekoba managed n'abarimu bakuru Kenya bono edivision yaito yaruro muongoso ngana kitokwagache sukuru eyo asensi yege Islam etimu ye omu Adventist omwaka oyo nakiere I will go bono edivision yaito is going to Chiputi. We are going to Chiputi aso kwagache sukuru ekoroku international school ekobalani ne kanisa yege Adventista buna bakoriro oborandi gwetire nyagitari bakoro oborandi gwetire ase sukuru igorende serikali teriko nyakabange ngagache kanisa yaino bakobucha nabo mokonyora inana Islamic nation toko iguri bagatokwagache kanisa mwaro gwanje nyasakoro gwanja kwaye bwana na kitoko genda Chiputi just only 100 shillings kakia nyi mukorumia mocho gende Chiputi emiyo kaiga will it affect you manye minga igo gwaikire Chiputi kwarandiri emiyo kaigo koru kero ya mie adore aseko ngegenteki adore bana ntwarangeretiwe asengencho rero efiridi yaito go yabwa togosangereria okonene gwa Chiputi kero monta koru emie agenda araya agenda Chiputi lakini asengencho yegenteki gia centro imoroche tware go kereta buna tware go korekana mongare bone emie yigerete taretano ekanisa bura bono nyamasebe ego momanyire conference ngago muri 317 ego manyageti onkono yakoreteke noire ego 317 moraisa koru emie irenga moroche chikoba 31000 bono gaki mongare 31000 moko bekera niguna getiongo moko bagana buya igo enamberi ere getiongo manyane yere nyamasebe kero montaru emie mareteri busarasini na mocha tare sarasini na tano tare tano togo cha sengereri igo muri 490 gakonge 490 igo chiri buire ngamoroche mokoru kenaro raga konge ire ngoroche mokoru na kibonoge chiri gabona na yokogokanga na jiri 49 what 1000 omai to ichane to goso kumetinga pastor na bakwanda iga to lera bono na kotsoroida go kolera na nje ngokoraki nyangarora go more 208 igo mokoreta 20000 diama chana more 108 igo mokoreta 10000 Miriri Central go more 113 mokoreta 11000 Kiamarita igo more 271 mokoreta 27100 Nyamakairo igo more 143 igo moga no ekorete noire 143 mokomenta no moga igo no moire 14300 chisaba sukuru igo chirase chikanisa igo tindi gochisoma omaelio Nyamasebe district igekoreta 179000 chikanisa chinde chiarure lakini inturaru nanya nesiring na asabirenga nyasaba seseni erinde ritukeri akaro ligoika anyore omonene
obakunire emia tabito mento tabito atar ngike bono mogeche iriga na korire tangase iyi asekona ndingi natigai nyamasebe igona ateba bakungu basogete korucharare kerubo nande egetunu nande mwatirimbo kanse abageni bagocha gwakira pastor kwaeri anali ntori goko akende ayebeka bakungu abatwakanirete chiombe baro yosie ndagira nande rende mubeke chichabatio egento gyo katabita mura akore morigie mesi abana besukuru mbachete mesi era mojerigi asobonge mokabesi kuruge kechona nere manyira ase mesi mogore mesi echieto tobeke abana besukuru gento banjete ne mesi na chikangumu gosama andasi ama NP inyare toko basira bune district itora basire gentegeke morabio mochibuya a compound eriera bigubuya na otogocha gwikaranse district engima ane na abariganiri inyare tingo sugeti aso kwegena na irorera ayatonya gwechanda gocha kongakiro kwairi abantu boka ngosaba montenene koteba ngama ene pastor ngwatusukia so kwegena imbalia na asukia ninu mogocha epasha iga mangana yakora gento toruarara toragere ningenda pakomo changa okorireki airire nkoikanyambali bona bona na tomomonto nimata bande bakumetinki okokora apa nipo mpaka ama ene biti gamba tebi omobero ochire lakini omoika no okoreteki momanye tomo missionary otindege tu Africa nake tianda ratiga tagokire na rara barai koruga ntobairibaga in a very special way igona ndi nari nguchikiranetie okwairi kwana tima ethigo se mokore buna riri mwakorete tokoreta nyambari ngisesa bono gose one any chicken ikaransa bono ego ninko eribaga na ndo matenga nintaite komorora ritukeri ngwa kagento kie tweigwananire riogi bono goikira iga ngosoa toro burandia ng'anchire ntokore process onte nkwaneire erinde togende procedure ebwenerete igonya masebe yarigani mwabuse nyomba yo murandi mwabuse pulpit mutinye egetike ribuya buya buna riri mwatinyi mungale ririe kambiki arenge very smart nande bono tojote benga bono tari nchendororo na agosoroire mungale uminto kayo mweli yale omweli mobwati sia na aliga buna riri mwagechene te kwerende magechene bonobo nabangina babaino mwanyomire mubaire ensemo kero yo maro lense marakore. May God bless you. Lairi tiga kubwata jinsi ya moyo onde tindakwa tiga kondera kinde moyo aya lera tari kwairi aye ayubuta kwa koro mbiyamana wana goikiraiga we will go to the procedures, we come to the synagogue. Abateri be district ngaraiban Simon njugocha tenen stand up Rusi binte biyanda teri binte binene omaite mokobe ko bonto bo
omweshimiwa mbaire gisairo manya gukanganga aguna misini kurutwo sukigocha echine chinga kitoko musasi monene wetera ase esadaka wekaiga sukia message bosubwe kameleji abatali mwensi tenena waimbaji kutoka makanisa yetu simameni chikwaya cheito amateri korwe kwa yerianga ni nchua amaeto gotara nko iberore inchumo ibere gento togokora nande mobogori sadaka ya ino koboko buna mogocha buna batari mobogori Mary na Lilian inchua anonya muri bateri obolisio batu aje ko banko basalitore nchugocha nyasao baire libagali ogotera ande mubwata mariogia maya sana. Kama wewe ni mwimbaji kutoka kanisa lako ama kwaya yako, njoo hapa inje bana nkobara ndetere gitabo kere ebitabo bibere chisadaka tubwate ni bibere. Tunaenda kumtolea Mungu kwa njia mbili, ekungo na Sabbath school. Ile offering tunaita combined offering na Sabbath school offering. Tunatoa mara mbili. Igobeko moko konya kuyaligani. Emi yao nye balance munoko ye balance. Gokonyora niri bubwata yatonya kurigie change. Rutege tabe kamege ko garo mwali nga matoko beko. Hii ni kiamarita. Agwe gente kenge ko banchira nchugo chaiga. Wasitene na aliga. Nairobi mumenifanya aje? Hamuna mwimbaji? Njoo tutaimba, unajua Kikisi ndio tutaimba mbinguni. Kwa yangabi tuko nayo. Hii ni moja kutoka, hii ni Ria Machana. Muka yo. Bernard. Baba rera nkwaka smart. Mokwa kaimokwa. Chibonga point chia soire. Hii ni Nyakoiba, nimeona Nyakoiba. Aha. Eranda. Moigwa kayo material. Materia korwa kwere irianyo materi kayal. Girango. Okay. Engoto. Okay. Number 139. Sasa tunaenda kutoa saka na sadaka. Kabla hatujatoa saka na sadaka, ndaitenda abaira pakase mwanzo Abrahamu oimokire nkogenda ari kurusi gento kieke eke mwanzo agwithia ntoraro kero yoma ekero twarenga abana tware kobori guna ki mwana kabora tata chinkonto bwate kaye ngandiere ngoyo koboria Isaka buna kwaimoka korwa bo igokwacha gosasi mango. Kila mmoja tumetoka nyumbani kwetu, tumekusanyika mara hapa kwa ajili ya kumwabudu nani? Mungu. Sawa na vile Abrahamu aliamuka na mwanawe kwenda mlimani kumtolea Mungu nini? Kafara. Hivyo walikuwa wanaenda kuabudu nani? Kuabudu Mungu. Njiani ndiposa mtoto akauliza, tunaenda kuabudu Mungu. Kwenda turi gusasima, nyasaye tuguchi gusasima. Kubono
kaye ngondiere togo chukokoraki togo chukungwanza kwa pikondo ambayo tutatoa kafara. Kumaanisha nini? There is no worship until a sacrifice is given. Hakuna ibada kama kafara haijafanya nini? Haijatolewa. Na huu wakati tunaenda kutoa kafara. Bwana nayo kwebori naki ekero gwacha gusasima. Ogosasima kwa onkobe complete asokorweke ngwanso. Neke ngwanso togo chikorwa, neke ngwanso gyo kumurwera manene gento kieke. Eke ngwanso. Bwana mwana tayo tokonyenya. Eke ngwanso kiao imboli chiri chiale korwe gunjikora thiki nchiyo. Kafala yako ni mfuko wako. Ndaete mumanyaiga. There is no worship until a sacrifice is given. Hakuna ibada. Gento ngiyora tongaine nga gwacha gusasima. Inyore ke ngwanso ngakora tiki. Nkeyo ogo sasima rasima manyinga akoraki aiteke na manyinga goiteka Jerusalem minto bwana Nyasaye na tukwere to msalaba. Hakuna damu inayomwagika kwa sababu alimwaga damu yake. Na sasa kazi yetu ni kumtolea kulingana na vile ametubariki. Maneno toseseniri ase chumengima. Amanene atoire okobwa ase obugima bwaito. Bwana tigatutenene ase kirego kiaye kyobonene karengana buna to atoseseniri. Na ase ngane iyo amachemani one oseko kinase getire korwa ase kebunga yato gocho sabe. Egentege to kobwaterana. Manena ase seni kero yama. So yoko boko moko. Kero yama so yoko boko moko. Ayebono no manyete. Tebi yo manene ikigwa so iri moko korateki. Na no maite Nyasaye to komongaina. Na manyete kiobwate. Agatebi mukungu olinga bonsi barure lakini aya kwaru beyonce. Tatigale tikende. A sacrifice is when you give everything that you have for Jesus Christ. If you remain, that is not a sacrifice. Abraham tabwata mwana onde Isaka bweka. Gozobona. Na atigale tibana bande. Omokungu ori na atigale tikende. When you give everything, and everything means what? Ayangana Quran challenge my statements. Everything means yourself. Na kinganjerete yule mtoto wakati wa sadaka alienda akasimama ndani akasema nimechitorea kama saka na sadaka kwa Bwana. Hallelujah. Amen. Enkoro yao na ereke mwanso yake. May God bless you. Togo kora inche nkwansa korweke mwanso. Omachama ni onambwati. Abalisia. Abashiriki mwara ikaransa mwara ragosaba lisi ngotene na bale. Moko imoka ilwa. Mwara arabalisia na ndabalisia bako rwanira oburai bange mbali koru sadaka. Lera balisi 78 tigatora arabuna bagotenena machama ono teneniri. Tunaomba, tunatoa sadaka, sio kulazimisha, lakini toa kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Let us pray. Our dear and loving Father in heaven, we want to thank you for this time. Thank you for the congregation before us. Thank you for our visitors, and thank you for everybody who is present here. At this time, how we are going to give our tithes and offerings to you. As we return faithfully to you, may you bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Imam 138, 139. Gakobo Gima sing. Gakobo Gima Gaitera Mahiga Obo Moboliwa Kodwa Salakure
kwane sobororo bonge okorusya be ngakobogoreria byonsi namba kianda omotongi one tachake omotongi one byonsi bine byao naye weka kwa bingete nayo gonsesenia naye weka kwa bingete nayo gonsesenia egetongwa kyao inga obogima nyasaye onengotoye omoyo gotoye nyasaye onengotoye omoyo gotoye inginda koe kobyonsi bimwe byao Kerike wakera isano wanjani wao Kerike wakera isano wanjani wao Buya wao bumbeke nguru chaigoro Kera lingana no koganya vive yao pi Kera lingana no koganya bebya opi 136 Megondo yami ure tachake Megondo yami ure moneda Era yara vire
76. Kobusura mabia trising. Kobusura mabia busura chingiya. Kobusura moba tomogoroba. Toganyeligesa nogo sangerelia. Nato chingeto kore taligesa. Noyane kiriri hito buanobo kendo no maga wango era ere hemere moyosi nato tenge toko retaligesa nato tenge nato chengeto kore taligesa usulera Yesu ase amariga ase emechando no moichano eroge koera nato ire boye nato chengeto tusimame juu. Kunao mwenye amesaulika achatoa mali yako sasa, tuimbe sote. Mali yako sasa Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vibaji. Tuombe. Baba wetu uliye juu mbinguni, masaa mengine tumekuja miguuni pako na wingi wa shukrani. Asante Mungu wetu, maana umekuwa pamoja nasi tangu tulianza sabato asubuhi jana, na asubuhi tumeanza lesoni yetu vizuri, na sasa Mungu wetu tumekutolea saka na sadaka ambayo inaenda kufanya kazi yako. Baba yetu, mahali tumeenda na kinyume yako kukutolea saka na sadaka, tumeomba msamaha wa kipekee. Mahali inaenda kufanya kazi, Mungu wetu acha ifanye kazi na itukuse jina lako. Tunapoenda kusikia Mungu wetu neno lako, wacha tukue wasikifu wema, na Mungu wetu tuweze kupata neno lako na litusaidie ili tungoje hapo kuja kwako mara ya pili. Ni asante maana tumeomba tukiamini, ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Thank you. Wabros, District Treasurer, uko wapi? We are about to begin our divine hour. Tutolea hizi hapa sasa. Okay. Kabla tujaingia kwa mahubiri ya siku, kuna mgeni mmoja ambaye nitamleta hivi atusalimie. Wengine we'll have time to greet one another.
So I want to take this opportunity to welcome Honorable Cliff. Uingie ili uweze kutusalimia for a few minutes before we begin our divine service. Okay. Okay, thank you very much. Naja wao byamona sana pastor ito Nyalibali hamwe n'abalisimu ko bwaterana ekanisa ito ya nebo sigaiga kwa niaba ya 1N campaign project ekongozwa n'omweshimiwa Korokwa Cliff omba nekisairo nolia engakitogotwara chikambi cheito ase district cheito chonse ose chikambi center okora totomera amagena engakitobwate chikambi twarageria abageni nolia tuamugwakirishire igona igure bya sana gusangana inuli tukoria rero nichikwaya cheito chonse che district nyimantara amoreta pastor na bonta etoko ni lingambi ya mono pastor yo inga chagrete ga sia se district yane ko rukuligo ma district nekena bono gose nasira nabora nyorete ligana abwenerete koba acha nje nacha kugoro gotero materabo ngende nchinyo konya gosesenigwa talivoigo ikiagera nyonyene gasio monene ndoche bado teraera pastor enyombe gasinero lakini emechango intumbara atotenenia lakini kegocha koigolerwa aya kibarato igolere umutienyu kianda ekero mwambie kiro bisimo gonchika
nje no lingora batumira magena no mwako nyasaye no muya ontebiri nande nche mbaletero amagena ikambi omwako oyo lakini nande nyasaye okorire gekone obikire kambi baada ya tarehe 9 igona nche ni chengene kinga magena ali na arenge koleta mwangitabia igonda achende ta magena either kindo mochumbe mo kuminga kiacha nyambe kya koruka igoti mo manyeti jeno mo chokoroe karona lengo moke mama na mberegete karona arwarete kabisa akandeto so monginoe mongino nero ngeto mete munantene na igota sireti igo mwanjete sana nkora nyoro kingo cha mwae igo bali mwaka etenga igasira tasireti bia mono tata bekra eskali nagolera magukoro igo wantebi chikwaya cha registra 22 inge list igo ngokora ebinto no mochoko ko wataba 22 to gonjo ko tebe cha 24 suddenly wango chikwaya chonsi mwacha no gotera mubogoleti ingo korangeli kwa minyakio komo ndaete ko yategera ronse mwangero mo bisoyo nero bwate library yane tagetenya ko seseni gwegari mekero nkonya gutara kia marita nyamasebe nyamakairo ndetere mura record mwensi abande omuraya enchu nya mura record inchu moko record moko yendetera kanisa batanga inereri kia marita nyamasebe nyamakairo ngeibale kwaya leader oyo ngaki mo ntonyolie program tokole bunambwango nabo moko nga baadaye sengereri nyangorora ria machana getioko miriri getioko liget miriri main na Miriri Central omoga Bellevue engoto irianyi eranda girango ria machana youth Miriri youth nyangorora youth nyakoiba irongo youth irongo kwaya eranda youth waikira bons waikire 22 aba bakorandi gwetera matera talibo Mark bangolere ngolere SDA ema amatera arenga 22 talibo
Biamono ndageta ba yo umweshimiwa ndageta kwira ni kuruma yake kalemero mburu yaye me yakorekire teka babia so abara ibechi kwa ya 20 twagenda ndango kyamalita kayale kyamalita kyamalita mo bisana yaroyo kyamalita togenda kune ote yeko bayigora isi nali turakore wango kyamalita eko bwati nyamasebe ane next nyamasebe na ereyo eko bwati nyamakairo my friend miyamona bako nyagarasiniga miyamona nanda so kwerwe ngenche kabire yota atako koloro monene tikoma nanda gosini saidi I'm sorry eko bwati nsengereri nga yole royo okay miyamona bante binin skinsa kana liye kuyo kana bia ya bere yomo gweta ba Kristo miyamona sana after sengereri eko bwati nyangorora tena eko bwati nyangorora yamachana tene na iga biamono eko bwati yamachana ekoro kwa getiongo biamono lakini muri getiongo sorry biamono sana after yo ndade kora Miriri main biamono na bwa baga iga story tali boyo after obe Miriri main neli mate central I'm sorry eko bwatia igotoko na Miriri Central no ga bono nere ye anti yana nayora biamono sana eko bwatia omoga ban muri to omoga oyole ko likana ere ke usina bake mobwe kaine una nyanche nege konge ko ba eko bwatia ekoro kwa better view pere okay next injuga iga better view eko bwatia ekoro kwengoto biamono sana eko bwatie ngoto ekoro kuirianyi kayere irianyi tina mora okay biamono morai after irianyi iranda okay biamono after iranda ntobwate gira girango very good lakini nabateli kire girango biamono girango yaito girango kayole biamono mama eko bwati girango etoko enda liama chana youth ngayole genda alia next liama chana youth toko ruoro toko enda Miriri youth biamono sana after Miriri youth etoko genda nyangorra youth kayere egenda alia next na toko enda usacheni yoyo ke koruoro etoko enda nyakoiba okay mbiamono nakororire eneria okay next nyakoiba after that ntobwate irongo youth okay mbiamono enereli nyakoiba next nere kobwatia irongo youth kayere okay mbiamono tomenya kwenda irongo kwaya kenda alia my friend tokorwabo tomenya kwenda eranda youth biamono genda muinali ereli nebire kulingana kunandigeretiga sengereli narangereti ko aspaitere ko tobwate ainereli eranda nona akorera tali boigo bono omweshimiwa ito igabwato moroberi gune kobwate ngogora inge sidi agotegerera kurwa kiro asekere kwaya bono nye tobwate sidi ngo yerenda tole onye tobwate sidi mwate ana bakristo igatuyo tolende bono mweshimiwa ito ngogori ale kwaya ye sidi kero yomo na 1000 igototo omweshimiwa ito ngogori ale kwaya echi ye sidi ya 22 na ande korwe wango iga una twatebire kere kwaya boke yaye asoko genda gwange ngenche kabire yo yes abuna gwo bokoreli biamono una akolire biyaigo mama biamono onya mwabwate sidi tango molente so mweshimi abali betabwati ntwate abana toja okora aya ekwaye elia to aligite gochaga iga igekoro ku Miriri Central tali boigo
mbora rende nero omogeni omanya negore gose bono omanya negore omweshimiwa ngomutigera are singi chiri bwisato ase engencho nero torangereti natumegete bakea time yaye negeti ne kiaye batoire gose bono naye gikware ntugo ja norore bobe ikwagori bwesidi nande bo Kristo ntori korra bobe tali boigo mbia mono igo kwa uchumura ase district basta na bokoro mweshimiwa osire abachikwaye jito na chumura ya singi eli 25 teka babia igo ndogote ya bamina so tigo mweshimiwa kongiruri to ndo borwe oborandi mbia mono igo na chaga na inchense senigu no borandi igo nche timbwati haraka pastor ngo isaransandega koro borandia manyakurwa kiagara ninche ngo transport yo kurusia rero Cliff ombane gisairo nero yo twabere tugusangese byombe ese chikambi na ande ningendere ko basire sinkonyara buna nyasanse seneti na inu nabasabire nebe buya mumbu atama okoboko mombe kasama sabo na lie sabali ye enguswere sabali ne bwate bigoche binge gentekenene pastor ni kuniweka kwenye maombi. Bila Mungu hakuna kitu ambacho chawezekana. Bugetutu ya masaba moroche sie ikire bono tutiga mangana Naomi obeire Naomi olemereiri tigatomoe olemereiri no rio olemereiri mono nere tokwa ebuku Naomi yoko ororo nyanda Daudi tayo kamura kalia kasini gata etugueta guchia nae bono turatige kefungu kelikia Naomi bono 2022 tosome gia Daudi tali boigo igo motienyo 8 wa Adventista wa minto tafadhali na abasoroire mombe kasama sabo na ande montambukie tarachi Cliff ombane gisairo gonko bori kore tikiti ya ODM igo togenda ali origengoko ngori bwengoko origengoko kwa bikero mwao genda yori bwengoko lakini origiritu litunda Orange Democratic Movement nyasaba siseni tobe no botegererio bia. Thank you. I think kufikia hapo tunataka kuanza ibada. Tusimame zote kwa wimbo namba 273 273. Tawara kama naligia bearing kidogo na boko bwaterero yansi gote nene ni maetenga nkora ira muregeka una babai constance. I know how you struggle, some of you. 273. Korengere riande inseria ingia tochake ay ro goti uninarenge tochaka sobwamo korengere riande inseria ingia daike keryo barikowa asobu ya waye sontenene haria ninyore nyena nyeni gose ninyore nyena nyeni aseguta mogoro belyo barikowa enkobo kanova mochoria ninyore nyena nyeni gose ase chinguru cha yeso ninandie nindende omobuwe omobisa elio chingena nyeri na chibe chane okoba kwa ye koiweke ninyore nyena nyeni
segutwa mogara video walikowa kankowa kalava chenwa somocholia ninyore ngenange nigose nakindago keke rochinda morore nintunga mekomo sasima moyone nogogo mojewe dahabu ninyore ngenange nigose ninyore ngenange niyasegutwa mogoro velyowa likowa gankowa kalava chena soyo mocholia ninyore ngenange ligose. Wabile elder kutoka lile kanisa la Nairobi, can you come and pray for us? Yes, fine. Pray for us. Tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa umbali huu Mungu umetuongoza tangu tulipoingia hapa katika jumba hili linaloitanishwa na jina lako. Asante Baba yetu kwa sababu umetukusanya ili tuweze kusikiza kutoka kwako. Tunaomba radhi kwa sababu ya vipindi ambavyo vimepita, mahali popote tumeenda kinyume na mapenzi yako. Yesu, tuomba msamaha. Tuandae sasa unapoenda kutumegea mkate wa uzima. Neno lako liweze kutufikia kila mmoja wetu. Maombi ya watoto wako Yesu, tunaomba ukaweze kuyasikia na uyatimize kulingana na mapenzi yako. Kila mmoja na hitaji lake jinsi yamekuja. Yesu, mtimizie. Mwisho wa yote jina lako lipewe sifa. Watoto wadogo ambao tuko nao mahali hapa, wasiojifahamu, wasioweza hata kujiombea, Yesu, nena na wao katika njia unaoifahamu vema. Mnenaji wa siku ya leo ambao umemwandaa kwa sababu ya kutumegea mkate huu, Baba, tunaomba kwa sababu umemwandaa kadri ya juma nzima, anaposimama tusimuone yeye, tukuone wewe. Anapofungua vinywa vyake Yesu, vipake mafuta yako. Kaa la moto likaweze kuguza vinywa vyake. Atakapofungua vinywa vyake tusikize kutoka kwako na tuweze kusema ndio, tumekuwa na baba yetu. Asante kwa wageni wote ambao umewaalika katika mkutano huu. Tumegee kila mmoja jinsi tunavyohitaji, na haya niyo maombi yetu katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Thank you Elder. Ono tuweze kuketi. I think ni wakati wa kumleta mjungaji ili aweze kunena nazi. Lakini kabla ya kufanya hayo, awando chinga tingo nyara wikaransa buya. Once you have seen ukiona mwalimu wako hata ingawa. Anyway, I want to welcome Mr. Warren Barongo. Yarengo mwalimu itulia machana mahata alibono onso getenga ngakina kolide binte bing actually na agendi binte binge sana. Mwalimu tu abira senge jonta ko liko kana stima pema lende noroche program na yarenge. So Mr. Warren Barongo, I think you are an elder now. If I'm not wrong, kama hujafikia hicho kiwango utafika. Yeah. Wave tiakoleiga na tosome tiariria machana ne group ende nyingera. Thank you so much. We'll have time later to talk more. At this time, I hope this one our visitors are not getting them. Na leo tebanga morandi ga tebanga kucha kogendale. Tatu kwane rugensi ni galio kana ki una pasta teba na hintu abarisia kretu omrana tu atebanga engencheria atebanga ebintu bikogenda iga na hintu to sabanga ga kucha kogenda. No nyankenda atigeta samaliku. Ntori go change no ene nuguta.
nabo gekogenda igo omogeni karacha ntoko motebinga nguchia tu ariko genda gese omogeni gakorogera riwa sako genda iyo kende na nenge chigonchuka pastor bono no toko bamaiga yao tosugume iga bakomwaka ere iyo kende ngeri yocha gochenjia tafadhali everything egekogenda buna korengana buna ritwa iwana igo pastor kende nge yoracha kuunga ngechenjeti tosugume sana tero china ne chinguru ntole pia mano sana nyasato senia. At this time I want to welcome our pastor ili aweze kutumegea mkate wa mbinguni. Pastor Richard. Balenga bagoteba business ngose ko buno gwateba nabo gitigeritigo. Hallelujah. The eyes have it. Thank you. Karansa bana. Akyo murandio yara sarwete. Talimangana na bayalengigo. Okay? Ndugu zetu kutoka Nairobi. Sara, alaiwa naenda uchi. Tenena. Na wade dinga bana baya. Mamuroli omwabo. Ando nyoma to musikali, ala to mukunguli musikali tatorasa. Ako wapi? Where is your brother? Where is your spouse? Tena ameenda wapi? You are not a small man, eh? Wewe ni mkubwa. Nilipofika nikaambiwa wageni waliingia kwake, nilifurahia. Si huyu mwanamke tulimkaribisha kambi ya youth, sivyo? Na pesa zake ndio zile wageni walikula leo asubuhi lunch. Mtaenda lini by the way? Yeah? Si muende Wednesday. Ako na pesa ya kutosha mtakula. This woman is very rich. By the way, mwanamke ndiye anafanya mambo yanafanyika. Kama angekuwa mwanamke mchoyo, maithivi ntumbiro takwa niritime na kitu aje kuigwaniriga ebinde baranducia na rega tanga mwanamke ndiye anafanya mambo yanawezeka. Kama angekuwa mchoyo huyu mwanaume angehost hao wageni, and I'm very proud. Kwa ya Nairobi simameni, tumewakaribisha kwa njia ya kipekee na Mungu aweze kuwabariki. Karibu nyumbani. Kiongozi alituombea, ako wapi? Kiongozi, simameni. Sasa we keti. Njoo sasa. Huyu akaya alituombea, sasa ni wewe. Kwa niaba ya kwaya yetu kutoka Nairobi, salimia mkutano wa siku ya leo. Hata kama masaa yameenda, tuvumiliane. Na kigiri ngora batebinga bata. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Mungu ni mwema siku zote. Ningekuwa najua wengine ningesema. Lakini nimesikia tu. Nyasaye no muya amatukonzi. Okay, nitaenda nikijivunia hiyo. Nashukuru sana kwa kutukaribisha. Mungu awabariki. Na mkaribishe na wengine vivyo hivyo siku zote. Tunaomba. Asanti Mungu kwa uwepo wako. Asanti kwa sababu ya kijiji hiki na asanti kwa sababu ya kanisa hili. Bariki kila mmoja kutoka kwa mchungaji hadi kwa yule mtoto mdogo. Utuongoze sote, wale tulitoka mbali na hata wale ambao tuko hapa. Sote tunaitanishwa kwa jina lako. Na mission yetu ni moja. Ujumbe wa malaika watatu. Kuwa pamoja nasi, utuongoze hata katika awamu ambayo iko mbele yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Thank you.
Nashukuru. Wakaribishe nyumbani. Praise the Lord. Sasa sitasema mengi, mtaongea baadaye tukifanya launching. Lakini mwere kwa sababu musacho yo no mukungu yo ebisibia manene. Kibaru elero manene no manene akora gintu kieke. Abaseseni ebisibia manene. Mungu awabariki. Thank you so much. Ukiona mwanajeshi anaacha kazi anakuja kanisani, chua tunaelekea mbingu. Mungu alangwa nyometa manene. Pia man. Mheshimiwa, nashukuru kwa kuchagua kuketi pamoja nasi. Sijai, wengi wanasema tunaenda. Hata saizi kuna wengine walikuwa wanajua unaenda, ndio wakaniambia ati unaenda nikupe fursa. Kama ningejua unaketi nasi mpaka mwisho singekupatia, lakini umefanya sehemu yako, tena utakuja. Mungu akubariki. Actually, I'm going to present a message, and I thank God for you choosing to sit here, because I know God has a plan. Naga tu mongino ya menyomba alia nyasumi gozene sengera yinkoeta ngatebunge yenere nyombo mheshimiwa agachire tu mobora kalibon mongino mogotu tabwati nyomba kanyora yagude akamubekire nyomba biyego randa akabeka pake birugo nebitanda na kireke ma yani nkaigunga ninja agachira lakini rene wana Nyasaye nabwate omoroberi omuya ase asore ande ntubune kanisa manyete na nyakinda oyo swanya noara oyo satara kanoara oyo Timothy noali oyo kwerende noali nsema yane buno murandia no kugosabira oyo koruo burainingo Nyasaye ekoranzo ko teba ngaiwa igona asoire kuatana n'abantu bane tena wataanza kunipiga yule ambaye atasema huyu ni wa huyu, hivyo nimetawanya kanisa. Sisi kazi yetu kama kanisa, wewe fanya mambo mazuri. Watu wako na uwezo, wataona ni kuona tu, touch someone. Ndio ulisikia my farewell nilisema, if I have not touched you, don't come for my farewell. Wale watakuja ni wale ambao nimegusa na nimewafikisha mahali fulani katika safari ya kiroho. Hii ingine sio ya maana, kwa sababu tunaenda wapi? Tunaenda mbinguni. Wewe fanya sehemu yako, tuulize Mungu afanye sehemu yake. Nitakuombea nikimaliza mahubiri yangu. Nkaigubuya karanalo chenyo mberete aretali biteni abegeto nekerogo kia narabatebia ekora no murandi ore ngorora aliniambia na yeye ni jirani yangu ya ane meremerio gokora Nyasaye tiganya kuguseseni Muricio nganara anda akomonita sana bunango kore bintu byane. Sasa tumefika wakati wa mahubiri na ninataka kuingia katika neno na ninaomba Mungu aweze kuzungumza na kila mmoja wetu. Wanalobi nitachanganya lugha kidogo. Ile nitaenda mbaya, ulisa tu yule mko na yeye karibu. Lakini ile nasikia kuongea vile Roho ataniongoza nitazungumza. Lakini kitu najua kila mmoja atapata. Kama sasa nataka mmoja wenu asimame na Biblia ya Kiswahili. Sasa weka hiyo. Now I'm live. I'm live sasa. Kwa hivyo sitaongea sana. I will watch my words. Nani ananisaidia lugha ya Kiswahili? Anayesoma vizuri sana lugha ya Kiswahili. Haya, lugha ya Kiingereza. Lugha ya Kiingereza? Ya, ndugu yangu njoo. Ile wireless mic iko wapi? Njoo, itafute yule ako kwa system alakisha. Kiingereza nani anakuja? Nimepata Kiswahili. Lugha ya Kiingereza? It's okay. Lugha ya Kiingereza nani?
I need it. Yeah, njoo. Mmoja Kiingereza, niko na wakikisi. Nola, na wewe kuja. Kwa wale ambao wanaandika, kwa wale ambao mnaandika mada ya siku ya leo, naomba muwe makini. Nitachukua muda mchache mno kwa sababu wakati umeenda na tuko na vipindi vingine vinavyofuata. Kwa sasa nataka tusome maandiko matakatifu. Na fungu letu kuu linatoka kutoka kitabu cha Luke, the book of Luke, the gospel according to Saint Luke. Marikaita machenu akurwa kitabu kia Luka 19 ekebunge ekemo. Luka 19 ekebunge ekemo. Paka kianda. Kitabu ni cha Luka 19, tunasoma fungu la kwanza hadi la 9. Naomba tuanzie lugha ya Kiingereza. Okay, umepata Kiswahili, tuanzie Kiswahili. Luka 19 kuanzia fungu la kwanza. Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. 4. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama, Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. 11. Waliposikia hayo 9, ulikuwa unaachia 9. Okay, 9. Yeah, thank you. Kiingereza sasa. Luke 19 kuanzia verse 1 inasema, Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give a half of my goods to the poor. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. 9. And Jesus said, today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. Thank you. Luka 19 kifungu cha kianda. Yesu agatoa Yeriko
akabango etare egatigati yaye narenga roro omonto yomo orekoro kwa Zakayo omonene bw'abarusi bango ere no mondo orenge akarige korora Yesu gose montoki kotanyara ase eng'encho y'omoganda ekiagera arenge omweng'e agatangana bwango akarina igora ase omoko anyare komorora ekiagera ngoeta arenge ase enchereria ekero Yesu ache goika asaria akarigereria igoro akamotebia Zakayo ikabwango ekiagera rero ningwenerete goikaransa nyomba mwao agaika bwango akamorosia n'omogoko ekero abantu bachia kororaya bakemurungania bonsi bakabora osoire koba omogeni bwomanye n'ebibe Zakayo agatenena agatebia omonene rora omonene ekeng'esekie nibo yane ning'e abataka naende onye naureretie omonto egento nimoiranerie arakane Yesu akamotebia rora ogotoreka gwaikire enyomba eye ekiagera oyo boigo n'omwana o Ibrahimu naki omwana omwanya banto niga achete korigia egiasirete na kogetoria. Let's pray. Our kind and loving Father in heaven, we have read your word from the Holy Scriptures, which was written by the power of the Holy Ghost. It is him now we beseech that as he guided the writing of your word, he may also guide us in the interpretation of this scripture. At the very end, let him reveal unto us that which you purpose in our lives through this story of Zacchaeus. We pray that your will be done, and we thank you for the gift of salvation that we have found in the name of Jesus. We thank you for the redemption story, and as we testify, indeed you came for the sinner, and here we are all gathered here sinners seeking for the salvation that comes from you alone. Give it unto us now. Through faith, take us to another level. For this we ask in Jesus' name. Amen. Now you can get seated. Washiriki wa ama maofisa kutoka Radio VUNA, hata kama hatukuwatambua kuanzia mwanzo, ni wangapi wanawakaribisha Radio VUNA? Praise the Lord. Amen. Fanya hivi, salimia wenzenu, wamewasalimia. Fanya hivi. Wakinda abetenzi dinechi kamera echimonde merere. Wana wangu mondo wekire kichinjio. Na mheshimiwa wanje tekobekwa magazeti. My sermon is Climb the Light Tree. Panda mti ambayo unastahili kupandwa. By the way, mheshimiwa, let me say this. Hata hii ODM umechagua, sio kuwa umeichagua tu. Kuna vyama vingi. Tukienda ndani, mbona ukachagua ODM? Unaona? That is why I said it is relevant. Climb the right tree. Lino mote omoronge tigakonya kolina metende yons. Lino motore nagi. Tebyo yumore kama. Climb the right tree. Panda muti unayostahili. Lino moto wenerete. Hallelujah. Ni wangapi wananipata? Anapiria nintigire gotinda andetinga lino moto moronge. Igona akoriro kurande kwane. Lino motore naki. Emete nero ororo. Lakini tari mete yonsi togo koragentoki. Tokolina. We must make a decision on what kind of tree we must climb. We don't need to climb any other tree, but we must be very specific on what kind of tree we are climbing. Abana siasa bono igabuna balegeti igobagwa konyo gwaka chisabunga
insaiga kitokorosi tosoa erato tobo igo soara ya omaete ntagete korete ginte ke life bono abasacha mbarenga bange ingirende gwachorere toyo kero yomo nabwate chinguru chogochora lakini ogochora kwao igo kubwate ngenchenene asobo gimogo kora gento kieke akomenya asobo ikobwensi kama vile wanasiasa wanataka kuchagua ni chama gani ambayo itawasaidia waweze kuingia State House. Nanyi kama Wakristo ama sisi kama Wakristo tunastahili kujua ni mti gani ambayo tunayostahili kupanda ili tufikie topa ya uzima wa milele. Ndiposa Biblia ikaanza wakati Yesu alipokuwa anaingia Yeriko. Omanyeta abana banyasaye tigamba tebinga emission ye kaniseye no kogenda. I will do what? I will go. That is the mission of this church. We are going with what? The everlasting gospel of the three angels. Obunabu tomutobwate enchiri yaba malaika batatu. Boyigikira as Revelation 14 verse 6 onwards. Ego tebanga nkaroro abo malaika okwiruruka igoro. Ore na gentoki nenchiri ya kare na kare. Okurandiria abantu bonse bamenyeta asobo ikobwense. Ekiabwate nenchiri ya ririri ya kare na kare. Owo kura neriogiri nene agateba muiro kenyasaye na kumusasima. Egeko gerensa ya yeye akoririki ya ikiriana. The element of worship. Na abana banyasaye kama kanisa la Kiadventista tuko na huo uchumbe. Tunastahili kujua ni wapi tunasimama ama ni mti gani tunapanda ili tuwezeshe kupeleka hii uchumbe kote ulimwenguni. Maitasi na rokoba no taka kurandia enchiri ta kora gento kiege. Asinaro kwetega ekero kwetegiro kwa manyanga agaiga bononko no nyendoche. Ata wale wafufi baharini tali andonsi bakuruta chineti. Sio kila mahali wanarusha neti. Kuna mahali wanaenda in the deep waters. Wanarusha huko ndio wanapata sama. You must be very specific. You must choose well on where to do your decision. Yesu alikuwa anafanya nini? Anapita katika ile hali ya kupeleka injili kwa kila mmoja. Akamanyinsa ya yeye ikire agasobo koreli onyorira aboro kiwa wanongo tangazale nganche no mobori bwense agaso ayeriko omonto narenga ya mukuru kusaka Sakayo alichua alifahamu vema ya kwamba mimi sistahili machoni ba Mungu, lakini kwa sababu nimemsikia leo nataka kumwona. Abarandi barachira bakorandingo abarandi bachira bakorandingo Yesu intori gochi chobo koreli. Nilikuwa nawaambia Ligoma anaesa shuhudia tulifanya kazi nzuri sana. Onyago chande mirimo yo monene na yora abandiki lakini yo monene ereta gokoraki. Onyago chande mirimo yo monene na yora abandiki yo Sakayo na manyitenga ni ndusie bangeye buna na rusiri ni nsangiriria mali buna na sangiriri imeyaye tabwate goisaneka abana banyasa ekagera agateba ngatiganda igwo musachuyo abantu barakwanire kubono ndakingo chikomorora na inchi nekiengere aseke mobile nitamuona ache telale challenges ambazo zitakusuia usimuone huyu Yesu ambaye umekuwa ukimsikia. Unaona, let me tell you a challenge ya mona botagete ko mu Kristo lakini kwagende kanisa kwanyara nechi se ichikora tagentu kiege chitingire korunyombo musacho kuogia kogoche kanisa na abalisi bagutinga chiseki omulisi obwenete kobikiorokererio omurandia
omorandi abuna nyaribali obwenete kobomo nguso asogo konyo muikere Yesu. Tena ninasimama kuwa kama kisuisi. Kuna visuisi aina mbalimbali. Na wanyakoro mutambe na bakonyoro muganda okorire gintu kieke okutangire. These are the challenges that affects us on our Christian life. Mheshimiwa, hata kama vile umesimama usifikiri ni wote wanafurahi ati umesimama from ODM. Kuna wengine ambao wanasikia vibaya, mbona wewe ukapewa tiketi, wao wakufanya nini? Hawakupewa. Lakini nataka nikuambie hakuna kitu utafanya katika dunia hii bila kupata changamoto za maisha. Abakristo monyugwe asete yora atebe ngano na ikire, whether you like it or not, you must go through challenges. Igaba Kristo bali mukagete ana nalitu anyoliro murandia ona ngo ikatore kanani tigango kan saitani taraku moyale. Hallelujah. Challenges must be there. Lakini Zakayo hata kama ufupi ulikuwa na umati ulikuwa ni mwingi, alisuia kumuona Mungu, agakesabu nomba iragite hesabu yaye. Agakesabu. Unajua alicheza hesabu. Agakesabu. How do I overcome these challenges? Ina kinkubwa chichangamoto echimbwate. Abana banyasa sobo Kristo bwao. When you face challenges, don't despair in life. Instead press on in the name of Jesus. Lairi to kwa moyo. Gekwera Nyasaye nakoreteki. Nali ororo. Sakaya gaka chisabu chiaya akamanya. By the way, let me inform you. Emetenja alengo emenge Sakaya bwene teko kora gintuki kolina. Lakini agachoro mutoyo mo akamanya ngoyo no romote orankonya emorarengo morare Yesu. Ngiatare kolina remetende akalino motebu kwere very specific the psychometry. Na ande gakolino mutoyo tali kolina kurualia asiyesa arure igakolina guchiaria asiyesa gakora. Mumenye tabantu bande mbara atwalinire mete tayari Yesu aitire. Tuline temete tayari Yesu ameshafanya nini? Huyo mtu amepanda miti Yesu ameshapita, atapanda atamuona Yesu kweli. Lakini hata yangali no mutobwenerete tiga kuline mete Yesu arurororo. Ine mete Yesu atara ikororo kagwe ikororo atenene buna atenenete in Jesus name. Manyanga muteki no nyene company ogosoa kora manyanga company ya inaga company yine gwiki Yerusalemu kusema no komore kanisa biashara ni wangapi wako kanisani kwenda mbinguni? Praise the Lord. Inyo ale muri kanisa moko genda iguru so company ekobaira ya ekobaira iguru tali company yechisegi kanisa yentu achite gento kieke sei ande diganda abamanyi abana banyasaye intuntu ariete chira buna barandira iri nondigereriko asogo tomwa nogo kora gento ki no kogenda nekere ngana yachire imo baisa kweba nonye neri tukerimu morengereri ngana maandamano moko genda asengenji yo murandi iko muramo korera mama chama nene asobosi bwangu wanyasaye asengenjo yaki nyore Nyasaye ororire nyamasebe na akorire kina akorire nonye tinge koreti igorera yaisanikire ngangu aitete na tangaza mukaneka ingonare ko batangasira Yesu. Haleluya. Haleluya. Mtu ambaye nilitangaza sio mtu bali ni Mwenyezi Mungu ambaye ni wokovu wetu. Na huyu ndiye nasimama leo kuinua ya kwamba kila mmoja wetu tumelemewa kwa njia moja au nyingine. Na kuna changamoto za maisha. Lakini tukifanya hesabu yetu vizuri, tukimbie mbele, Yesu atatupata pale. Biblia inasema nini? Ekero Zakayo akihesabu yaye akamanya meteye yararoberiwe, lakini omoteye satara etanoria akaminyoka pakororo akapanda ule mti. Na alipopanda Yesu alipokaripia pale, alifika pale akafanya nini?
When you climb the right tree, God, you will be able to see God, and God will be able to see you. Abangi baitu Yesu taratuumera egekogera goturinete emekabiri asakorire gentoki abangi baitu nturaumera na Yesu taratorora egekogera nechibukato igoro turinete konyora etire. Hallelujah. Let's climb the right tree. Abana siasa mbako baba ngaini kubwa abakristo bamanyire ng'echamera tu State House nei bebangire bachokire gento kyabo into abakristo omotebu ukora to ikikana ni ya igoro Yesu Kristo okweta so msalaba. Omotebu ukora to ikie enseri tuatera nga nkorengere linde enseri ya igoro ningo Yesu Kristo. Na Zakayo alipokimbia mbele akapanda yule mkuyu, Yesu akakaribia karibu. By the way, sielewi, lakini alipofika pale alifanya nini? Alisimama. Nikifikiria vizuri naweza sema Zacchaeus alikuwa na spark. Kuna ile kitu watoto wanachezea. Ukiweka kwa meto inafanya nini? Ni spark, sijui Kiswahili. Magnet. Yes. Unaweza fikiri Zacchaeus alikuwa na hiyo magnet, ndipo Yesu alipofika pale akafanya nini? Lakini wacha niwaambie sivyo hivyo. Ama sivyo hivyo. Nataka niwaelekeze ya kwamba wakati uko na hamu kutoka moyoni mwako ya kwamba unataka kumhudumia Mwenyezi Mungu, anakuona kwa umbali. Ukiwa na hiyo nia ya kumhudumia ama kumtumikia ama kumuona Mwenyezi Mungu, mahali ulipo anafanya nini? Anakuona. Igotari lazima onya kuchandika in any way ayigente nene tigukuganio kuiborwe enkoro yao gwokumugani komorora ngoyo komorora Yesu. Ale tiganda batebia point yende ekero gwatwarire okugania kurwe ime yao ng'ano monene ogokorera emirimo abantu nabagokorera bobe. You will always stand firm to work for Christ and Christ alone. Amen. Unajua kuna watu wanafanyia wengine vibaya. Unaona sasa itori kwa manko iwete kikiabete. Omonto ko iwe bibese bisinini oitege ntokieke oitomonto mwaki iwetegesa. Bono marembe kiora anyore kero guitira omonto. Ebioga netito gokora gento kieke. So what I'm trying to say nengana naki abana banyasa inyore enkoro yao yatwarire the desire to serve God. Hata kama utafinywa vile ambavyo utafinywa na ulimwengu, hautahacha ama you will never give up in serving God. Instead you will press on. Aginda getenkwa nirechi kwa yenchira ya bene mono. All choirs here. Wimbo ni wa maana sana. Hata Daudi kuna ile kwaya inaimba ogotera kakinerio nonye Daudi obokano. Hallelujah. Inga Daudi yakera ali kubwa Sauli ali kubwa tunebirecha omuntu ole korusi birecha ningo Daudi asogotera walk chikwaya kwetera muri amangi omukungu mugima omanye gwansange kwaye yina mutigei ngorendo wocha kokuseri birecha biko bwata Sauli korwaze. Ni nani sasa atatoa hizo pepo mbaya? Na yana kiratoka zeri birecha abana baito mweshimiwa basoire Illuminati basambire chisukuru mwana ore mutuboro ngitagosamba sukuru abasaba mura yani tuaga chisukuru nechi million ayumanya ko yetongigo manya oritari mwana ore upstairs boronge egento kego samba chisukuru chito nechi nyasore. Madawa ya kulevya ndio vijana wetu wamechingisha ndani. Umuntu bwato bongo buronge nagende na ng'ombe gaki. Let's be honest. Ng'ombe omusaore buronge
achikorwani omongi no mogotu miaka 80 omokagete nabo bongo eri nenya sore oyora rusie omoiko mobe ni wanakwaya wakiimba ile pepo mbaya iko kwa Sauli inafanya nini? Na wakati Daudi alikuwa anaimba, Sauli alikuwa anafanya nini? Anatulia. Bwana yumu kungu ekero kuwe mincha ngaturi gotera. Bakungu aba. Ekero kuwe mincha ri kwa yo monto. Igo ingo kwa ribaga. Pepo mbaya. Na kanisa sitaanza kupigana. Lakini mukisimama kuimba, karo murizi yako tenena nga ikinge akoba mwamanya gotenena. Nyasaeni VUNA Mbwate amepanda mti mzuri ama amepanda mti mbaya? Haleluya. Abasacha bangire gosoe kwaya na kibago kwera mono. Nande nkora kutore nyore nturi gosoe kwaya. Abasacha nyore mutagete tamenya matuka mange buna bakungu tigana ntu toswara ya. Agigire mokorora aseka aligire ntete kurwana Simeon. Because they are choir what? Choir members. Na wanaimba pesi mzuri sana mheshimiwa. Wanaimba pesi mzuri sana. I wish ungezikisa ya macha na pesi. Wanaimba pesi mzuri sana. Na ukiona hao wanaume vile wako pale wagongo bali barabumu achora tetiki. Ogotera. Umepanda kuchunga na kwaya, umepanda mti ambao unaosta, kwa sababu nyimbo zinasaidia kutoa ile pepo mbaya na roho mbaya, vile Daudi alisaidia kutoa pepo mbaya kwa Sauli. Abana banyasaye nyore kwa migiru kuruka ekenyoro nabo kiangite nane nabo gukorolerwa keme chando erago eta nane njera sobosyo ukipanda huo mti ambao ni Yesu na ukimuona lazima utashinda katika ulimwengu. Haleluya. Andu mbarenga murega tubwata marwaire terminal diseases. Daktari amesema ya kwamba wewe chukua madawa, lakini huu ugonjwa bado utafanya nini? Utakumaliza. Umusunta no rojo. Lakini ukimuona Yesu, kora morore Yesu, no bwege ntokiege. Bana banyasaye, mti ambao unaostahili kupandwa ni mti ambaye ni Yesu Kristo. Na tukipanda huo mti, hata kama bintu mbiri buya, yana bataye bintu mbiri buya, unawane gento mugambye richa atari ko batebya bakatobetereri tukabeto chizindani chirichia Faisa, bakarufaisa bakareta Modana, bakarumodana wameleta nani? AstraZeneca, sijui ni Johnson and Johnson. Wana bakore irenga betue post. Lakini nane na wanda itemba tebi nane no betue pusita. Kama ni kukufa bado utafanya nini? Utakufa. Ase ngenjonde media tiganda teba naki ayenyore gwachorire kubetu koragento kieke korabetu aromo mbwata bobe egekora ne media mende betue sindani. Lakini kwa jina la Bwana nataka niwaambie hata hayo yote yakiendelea tiganda batangazira nga inseteri go chikobabuya hata mheshimiwa atawaambia hata kama tutachagua nani
Mahali dunia inaelekea, yule ambaye ataiponya ni Yesu Kristo. Economy teri go chikobabu ya let me tell you, Raila achukue, Ruto achukue, hakuna mtu atasaidia. Let me tell you the truth. Why? History, prophecy must be fulfilled. Na hivi karibu Yesu anafanya nini? Anarudi. Wakati atarudi utakuwa wapi? Ndio maana nimesema climb the right tree. For now tigantu togende bunense kogenda. Lakini yegento togokora gekonya kogenda tigatura machora ngo Yesu Kristo. Toko machora Yesu. It doesn't matter where you are, but Jesus is the victor, is the winner. Na bali baratenene gochora gutenena asale mbatu arobo buya serieta lyangu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Na chora Yesu na ndo manya kwa swa gutinga chise yi ekanisa yi. Yeah? Ndugu yangu ameenda wapi? Nauliza hivi. Utamchagua Yesu upande mti ambaye ni Yesu Kristo, tena urudi kanisani kufanya vita? Yeah? Ikombengeregia jete. Ya koreta chisi. Kanisa yararwa niu. Lakini akaro kubwati umugano. Najua umeenda Amerika. Sijui kama umefist G White, Ellen White Center. That is a place you need to go. Huu ni mkaaji wa Amerika by the way. Ni mtoto wetu, lakini mambo yake mingi anafanya states. Ama tuwacha tuseme ukweli. Mambo mingi ni states, ako states. Ndio maana amekuja acha kuwasaidia. Kule pata nafasi nzuri utembelee Mama White Estate. Mahali Miss White aliwekwa. You will understand. Serikali sote, hakuna serikali itasaidia hii dunia ila tu ni kuegea kwa Mwenyezi Mungu. Na tukiegea Mwenyezi Mungu tutasaidika. Igoto kobe kanisa nganu mwanjete Yesu nechise yokorete gendo. Uchikurama mukungu bwo muntu ngege sagan. Bongo korabure gas. Omusacho yaratene nangangaro keri bano mukungu oyo. Omaya wanda ngantene nengwa kere chingo bibuno murandi. I will not do that and I will not shy to tell the truth. Omonto mwanchire Yesu awesi anza vita na nini? Na kanisa. Ngamotere nene chingundu mogwaka ne kanisa ime. That is nonsense. Pastor inkiateba. Lino motokorete ki? No motobwenerete ningo? Nekera kuwa ikirase Yesu. Virie serikali eta akore. Yesu na